Izreka kaže da svi putevi vode u Rim, ali nama je i dalje dobro u Crnoj Gori. U potrazi za čudesnim predjelima sa juga putujemo dalje. Nakon što je uspjelo da se izbori sa tmurnim oblacima, sunce nam je osvijetlilo put za Plav. Prešli smo skoro 200 kilometara i nakon ovakve dobrodošlice zaboravili na umor. Iako ovaj kraj u podnožju Prokletija obiluje ljepotama, mnogima najveći uzdah mami Plavsko jezero. Omar je jedan od onih koji život provode pored ovog dragulja prirode. Skoro svaki drugi dan sam prisutan na Plavskom jezeru, znam sve njegove ljepote, njegove draži. Dosta vremena provodim na njemu, bavići se i ribolovom i zaštitom ribljeg fonda. Prve plivačke poteze sam naučio na Plavskom jezeru, prve ribolovne poteze također na Plavskom jezeru, prvu ribu isto u Plavskom jezeru. Svakako Plavsko jezero je sastavni dio moga života. O nastanku Plavskog jezera postoje razne legende. Jedna kaže da je jezero nastalo od suza djevojke Plave koja je plakala zbog posvađane braće. Jezero se nalazi na 906 metara nadmorske visine, prostire se na oko 2 kvadratna kilometra, a najveća dubina je 9 metara. Najveće je Ledničko jezero u Crnoj Gori, a drugo po veličini u nekadašnjoj Jugoslaviji. U njega se uliva rijeka Ljuča, a izvire rijeka Lim. Plavsko jezero dobija bistru i čistu i hladnu vodu od rijeke Ljuče, koja se uliva u njega. Za 4 dana kompletna voda u Plavskom jezeru se promijeni. To je posebno bitno zato što Plavsko jezero dobija hladnu i čistu vodu, što je pogodno za razvoj biodiverziteta. U Plavskom jezeru stanuju razne vrste ribe. Na istom mjestu nalaze se štuka, mladica, pastrmka i mnoge druge riblje vrste. Da bi bile zaštićene, Omar i njegove kolege godinama insistiraju na sportskom i rekreativnom ribolovu. U pitanju je sistem uhvati i pusti, odnosno catch and release. Da svaki ribolovac ima osjećaj za zaštitu ribljeg fonda, da taj ulov koji je ostvario i ako mu je pričinio zadovoljstvo, pokloni mu život, da ga vrati, da nekom drugom ribolovcu ili opet njemu pruži isto zadovoljstvo. I dok jedni zadovoljstvo traže ispod površine, drugima je dovoljno da sa visine uživaju u ovom pogledu. Iako slika govori više od 1000 riječi, priča tu tek počinje. Plavsko jezero predstavlja jednu ličnu kartu. Plava predstavlja jedno ogledalo vrhova Prokletija. Plav je jedino poznat po Plavskom jezeru i možemo reći po Prokletijama, tom masivu Prokletija i Novom nacionalnom parku, i to je pravi magnet ne samo za ljude koji dolaze da posjećuju kao turisti naš kraj, već i za našu dijasporu. Ljepota ovog mjesta ne zavisi od godišnjeg doba. Ljeti, mještanima i turistima, jezero zamjenjuje more. Zimi, u ekstremnim hladnoćama, čitav ovaj prostor zna da zaledi. Mi smo februara 2005. godine skijali se i sa jednim autom po čitavom jezeru se vozili, tako da je to jedan kuriozitet koji sigurno ne možemo da nađemo ne samo u Crnoj Gori, nego i šire.
Da bi na ovim obalama u buduće uživalo još više ljudi, Plavsko jezero treba bolje turistički iskoristiti. Ne smijemo zaboraviti da je jezero bukvalno polazna tačka za mnoga planinska jezera, za mnoga izletišta, za mnoga kraška vrela u okruženju i čuvene izvore, ali pašine i ostale, tako da svi ti hidropotencijali koji se slivaju i čine Plavsko jezero svakako da su mamac za turiste. Moramo svi zajedno da odradimo na toj promociji, da jednostavno ne samo svijetu predstavimo ljepote Prokletija i Plava i Gusinja, već i samome društvu u Crnoj Gori. Imamo situaciju da ljudi iz Crne Gore baš ne znaju puno o ovim ljepotama. Ali, da bi mogli da saznaju, o ljepotama nije dovoljno pričati, treba ih prvenstveno sačuvati. Plavsko jezero u narednom periodu prijeti jedna vrsta isušivanja i napada od tih trava i pijeska i mulja. Koristim ovu priliku da uputim jedan apel i svim nadležnim državnim organima da sačuvamo Plavsko jezero, jer ono što čini Plav sa početka priče jeste Plavsko jezero. Smatram da Plav ne bi bio to što jeste u situaciji kad bi došli da Plavsko jezero nestane. Obale Plavskog jezera kriju mnoge zanimljive priče. Šetnja Plavskim krajem odvela nas je prvo do ovog mjesta, Komnenovog etno sela. Ljubitelji prirode ovdje mogu da nahrane sva svoja čula. Komnenovo etno selo nalazi se na samoj obali Plavskog jezera, koje znamo da je jako primamljivo i da je značajno za razvoj turizma Crne Gore. Pored hotela Kula Damjanova imamo još i bungalove. Oni koji ovdje dođu na kratko se vrate i u prošla vremena, nekadašnji život predaka i njihov način življenja. Sama suština postojanja Komnenovog etno sela je da kako stranim, tako i domaćim turistima približi neki, kako bih rekao, duh vremena u kojem su naši narodi ranije živjeli. Duh prošlih vremena nekoliko kilometara dalje oživljava i ova žena. Godinama veze tradicionalnu bošnjačku nošnju Plava i Gusinja. To je nošnja bošnjačka Plava i Gusinja, tradicionalna nošnja koju sam nasledila od svoje majke, a moja je majka nasledila od njezine. Pravimo od materijala i od konca. To je taj konac koji kupujemo u Turskoj. Radi se sa 2 nita i veze se na ovom đerđefu. I radi se ovako na taj model. Model se iscrta na papir pa se stavlja na ovom materijalu bijelom i tako se to niže i to je taj vez. Evo ovako ćemo, to se ovako veze. Ovo ne može brzo baš da se radi. To je da mjesec dana se radi i tako da bi se napravio ovaj jelek. To su ti jeleci koje su naše majke pravile, one nisu ni znale da crtaju, one su to same, te radove crtale, pravile, tako da bi to dobili taj format ko jelek. A tradiciju priča vezirka u ovom kraju mnogi poštuju. Oni koji ne vezu, kupuju nošnje. Jedna u kompletu košta 700 eura. To je taj jelek koji smo radili sa tim žutim nitovima i to je košulja, zove se šorta, ona sklenica. To se radi ručnim radovima, ove ruže. Isto ovaj fes
zove se fes, to je venac, ovo je palantra, dimije, kolan. To je bilo ranije sve zlato, ovo čitav ovaj fes od zlata koji imao taj fes da je bio bogat, a sad nema. Možda i ima, ali većinom su ove bižuterije. Osim nošnje, izvezla je još mnogo interesantnih stvari. Imamo sobu bošnjačku koja se zove Alaturko. U toj sobi su sve ručne radove koje smo ja radila i moj muž isto tako nekih detalja ubacivao. Ana, dobrodošla. Hajde, Bujrum, sjedite u naš dom. Ovo je bošnjačka soba koju smo radili zajedno, ja i moja supruga, po našem meraku, kako se ono kaže, a po uzoru na dajđe koje sam gledao nekad kad sam bio mali. Napravili smo tako da se okupljamo za naše te bajrame, nove godine. Bez tradicije, bez kulture, narod umire, gotovo. On ide, ako ne sačuva svoje, ono što je bilo staro, I ja sam došao na tu ideju da malo to produžim, da ostavim nekom i tako to, da ako će ne da vas slijedi. U ovoj sobi prepunoj zanimljivih stvari često se za nastup pripremaju plavski tamburaši. Aljo je zaslužan za njihovo osnivanje, zato ovdje pjesme i druženja ne fali. Bira šeta me i rašeta, merenim sokakom, merenim sokakom. I mi smo odavde nastavili šetnju, samo ne kao u pjesmi Mermernim sokakom, već ponovo jezerom. Na obali nas je sačekala još jedna interesantna priča. Na 910 metara nadmorske visine ovdje na obali Plavskog jezera godinama uspijeva i lubenica. Ovo je jedna od lubenica iz Bostana Dževata Šarkinovića. Mnogo je stvari koje radi, a koje nijesu tipične za njegov kraj, priča Dževat. Jedno od tih je i uzgajanje toploljubivih kultura, prije svega lubenice, paprike, krastavca i paradajza. Znamo da ove kulture, bar po literaturi, nijesu uspijevale preko 600 metara nadmorske visine, a upravo faktor je temperatura koju ovakve nadmorske visine nisu mogle da prevaziđu. Ovaj inženjer hemije je ipak sve to prevazišao. Godinama na svojim plantažama proizvodi velike količine lubenica i ostalog voća i povrća. Proizvodnjom, znači rasada i polagajuće folije po zemlji, taj faktor temperaturni sam prevazišao. Sve ostale faktore, a to jeste osvijetlenost, što je najbitnije, i čak niske noćne temperature za koje ljudi kažu da biljka mnogo ne napreduje, ali uz te parametre, te noćne temperature donose kvalitet biljkama, a to jeste aromatičnost. Zato se kaže njegova lubenica razlikuje od ostalih. Kako ljudi reaguju na to što on radi, najbolje pokazuje prodaja lubenice. Od 50 do 80 tona u zadnje 3 godine proizvodio sam lubenicu, da onog trenutka kad bi se ona pojavila na tržištu Plava i Gusinja, sva lubenica sa drugih prostora je Crne Gore, čak i Grčka, nije se mogla prodavati pored ove moje, iako je cijena te lubenice moje bila nego mnogo veća od ove lubenice sa strane. Ni Dževatova priča se ovdje ne završava. Život na obali Plavskog jezera naučio ga je mnogo toga. Više puta pokazao je i humanu stranu. 27 ljudskih života spasio, 6 utopljenika izvlači iz ovog izuzetno hladnog jezera, bez ikakvih oprema, znači kao domorodac. Ja sam upravo bio naslonjen na ovo jezero zbog toga što sam i na obali živio.
Plavsko jezero je, prisjeća se, nekada bilo poznato kao turistička atrakcija. 70. godina prošlog vijeka Plav je imao više turista nego Budva. Žalosno je gledati ovo jezero kako propada, postoje metode, postoje načini kako se može zaštititi, kako se može valorizovati ovaj kraj, posebno ovaj dragulj. Plavsko jezero nije teško štititi, samo treba znati imamo li mi volje, imamo li htjenja i hoćemo li mi to. Oni koji su vezani za ovaj kraj imaju odgovor, ali i oni koji ovdje makar jednom dođu, lako će ga naći. Tragajući za čudesnim, u Plavu smo naišli na još mnogo zanimljivih ljudi i mjesta. Zelenilo nas je primamilo da zavirimo u baštu bivšeg profesora biologije i hemije. Druga bašta ovog tipa, to je autohtone biljnih vrsta, bašta koja u sebi gaji, da kažem, u kojoj uspijevaju biljke sa Prokletije i okolnih planina. Prokletije su, što se tiče biljaka, jedna prava riznica, 1700 biljnih vrsta uspijeva na Prokletijama. Ovim našim, a ukupno na Prokletijama preko 2000 biljnih vrsta. I sad vidite, na Prokletijama živi pola fonda biljaka Crne Gore. U ovoj botaničkoj bašti, koja u ovo vrijeme nije u svom punom cvatu, najviše ima ljekovitih biljaka. Preko 350 biljnih vrsta, što čini više od 10% biljnog fonda Crne Gore i trebalo bi da država, nadam se, da će ovaj kutak ovdje proglasiti društvenim dobrom. Ovaj kutak stanica je za mnoge profesore, nastavnike i đake. Za strane turiste ovo je također mjesto koje se ne zaobilazi. Tu su različiti posjetioci, neki dolaze da se upoznaju sa biljnom vrstom, neki dolaze da tu biljnu vrstu umjesto da je traže gore na prirodnom staništu, on je negdje ovdje, a postoji oni, naravno to su većinom penzioneri, koji obično pitaju postoji li neka biljna vrsta za ovu bolest, koja je druga za ovu bolest i tako, znači njih interesuje ono što ih muči, a ove naučnike naravno interesuje ono što njih muči, a to je da se upoznaju sa biljnom vrstom, da je proprati na terenu, da vrši ispitivanja. Ne znam da li može da izliječi ili da pomogne čovjeku, sigurno da može. Da biljke mogu da pomognu, vjeruje i ovaj čovjek. On godinama od ljekovitog bilja proizvodi razne meleme. Pa reklo bi se od pete do glave, od ispucale pete, onda za kožu, lice, trepavice, psorijazu, hemoroide, opekotine, sinuse, želudac, crijeva, bronhije. Ima nešto melema, nešto čajeva, nešto napitaka, tinktura, tako da znači to je jedan sklop svega toga što može da pomože ljudima. Za to što pravi, koristi ljekovito bilje, također sa Prokletija i sa okolnih planina. Strogo su organskog sastava, znači melem i nema životinskog ničega, znači i nema u svim preparatima, nema konzervansa. A ljudi su, priča bivši poslanik, prihvatili ovakav način liječenja. Zato što su vidjeli rezultate, jer niko se ne bi ovim bavio da se ne vide rezultate. Žene najviše dolaze jer žele lijepo da izgledaju. Uglavnom žene dođu radi tih estetskih problema, a bogame i za ovo druge zdravstvene probleme, a muškarci uglavnom samo za zdravstvene probleme. Ovo je melem za čišćenje lica. Nakon što nanese melem na lice, kažu za nekih 3 dana trebalo bi da se vide prvi rezultati.
boriti za neka do 3 dana, do 7 dana, već su očigledni rezultati. Onda se to svakim danom dok se jedna ta doza potroši, to je baš vidljivo i upadljivo. Plavsko-Gusinjski kraj krije dakle mnogo toga zanimljivog. Priroda je ovdje bila izdašna i podarila ga ljepotama. Nekoliko kilometara dalje od Plava u Gusinju pogled naročito privlače Alipašini izvori. Prokleti imaju više izvora, od kojih je najpoznatiji su Alipašini izvori pored oka Skakavice. Naravno, Alipašini izvori su jedna bitna turistička atrakcija za samu promociju naših opština, sada već Gusinje i Plava. Alipašini izvori jedno su od najvećih vrela. Oni su također poznati po samoj tradiciji okupljanja dijaspore tokom ljetnih mjeseci kada u ovim krajevima boravi dosta naših iseljenika, to je zapravo 13. jula i 2. avgusta. Predstavljaju važnu turističku atrakciju koja bi se, baš kao čitav ovaj kraj, mogla bolje iskoristiti. Nisu dovoljno uređeni i čak što više mi nailazimo na mnoga osporavanja kada su u pitanju realizacije određenih projekata. Alipašini izvori su poznati po tome da je postojalo mnogo zahtjeva, indicija da se odavde flašira, dakle, voda za piće. Postojalo je nekoliko šansi za mnoge investitore, ali na neki način niko nije izrazio baš interesovanje. Uglavnom su počinjali i nikad nisu završili te svoje projekte. Sada već na neki način su Alipašini izvori prepušteni sami sebi, dosta su zapostavljeni, slabo se ulaže dakle, u ovaj prostor, što smatram da bi mnogo više trebalo poraditi u nekoj perspektivi. Nadu u bolje vraćaju im oni koji su se iz Gusinja i Plava preselili u inostranstvo, a takvih nije malo. Gusinjana i Plavljana živi u Sjedinjenim Američkim Državama po nekim računicama oko 30.000, što smatram da je praktično 3 puta više nego što je to u ovim krajevima. Tako da je naša dijaspora na neki način nama veoma bitan resurs za ulaganje i privlačenje tih raznih investicija, što eto vjerujem da će se u perspektivi kao i otvaranjem putnog pravca do Podgorice mnogo konkurentnije ovi krajevi predstavljati centralnom i južnom dijelu Crne Gore. No, dok se to ne dogodi, onima kojima vrijeme nije granica, prirodni dragulji ovog kraja nije su daleko. Sve i da jesu, vrijedi ih otkriti.